ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shnong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Synñiang Hills Development Society hakasngi balang jong ka arpo laiterik ubnai rempang arajar arpo kala pelipaj ba ye ka ying bat ka kor Tylliat Krai lani ka millets processing unit hakashnong Samanong. Ya gani ka unit la pelipaj ba do president jong ka Kublai Germany ugarat Albert harengkat ka jingadon lang jong director ka Jhds Reverend Father Manbha Pakem mat kinong tre jong ka Jhds. Ban supentip hang ni ka Shnong Samanong kadai ka badang penne pensa ya kerkom rep ya Krai harilom jaintia ubalong uwei ni ki jingthong ubala sedang bandu jan hagini ki snem bala no ka Synñiang Hills Development Society kala trai borba ban kentiu ya ka rep karyang harilom jaintia bat house nem arajar khat khandai la lap ba ki dan lai tli ki long ying ki badang rep ya Krai ha kani ka Shnong daga jingthmu ban ai bam Synñiang Kumta kenang ban pen KM yang yau niu sembai jingthong ke society kala trai borba ban pen slur ki Nongrep lingba ki jing ai jing hikai ba pher bat ha ka bala hikai ru ki Nongrep ban pen don kam yau niu jingthong da ka ba shet ke lingba ka jing bot din bat ka jing pen slur jong ka society hado menta ki don ar photli ki long ying ki bala sedang ban rep yau niu jingthong Hagani gapor kurio Pak Diri School galang Secondly, there are so many wonderful people here, and that surprised me very much. I was told that we had helped you. I was informed that we had helped you by a training for millet to improve the situation, that you can grow here millet and know how to grind and everything about it. But then I was really extremely surprised when we got inclusively millet cake, finger millet cake. And I really love it, and I promise I will come back again to get more of it. And I think we will continue here, but as well to grow more millet, and hopefully you can not only eat it here, but sell it as well in Hawaii and in other places. And I wish you a lot of success with this wonderful cake. Desang kan upaya gini kesini di daw yung ukre, yang pihaw yang tahu di ukre ngas yang suk meta wapihilan yung ukre. Nadu pun bagi senam debelnya sepang ukre ngale. Dari mana wan biang di Samanong sepok asal sentar di kenmo biang di sepang yung ukre. Di pipuar wan ras begi yang keliang ki tinggal ada yung sembe nama Francis kejak. Pada tu itu, lahar senam ketu, mustang ikre tinggal darab kejak di ukre. Dia bikin training, kemudian ucap jingbang atau di ukre. Nagani ke office yang ini, pada yui yang so, pada mi, pada yui bang, kijing bang, kibang. Pada di ukre dan ibi kejak cipun, kejak jingbang. Untuk ukre, masih kikek lagi kibuper dan gini. Terlebih em ketika interest yang dan ketika jika yang tahu ulang yang ini kemana pesan yang ini ke grup yang bau di ukre. Bat kami nak ketika ladong ni sedawan ni kau nungkong dari EP ke training. Pada orang EP urep biang. Pada di nete ada percami tu ladu EP ini ke macin. Lepas ada terlihat di daun tahu mo tidak sesuar bah. Di kau ambil EP, ada EP ini ke macin. Tangwa hijau ikuar, semaham penduk pendam yang undi-umbo. Benak besar ini. Benak besar ini kimbo, batai-tai, benak kami untuk umbo, benak besar di sini yang diberi. Dalam bahasa macam mana suk itu terlihat, tangwa man lagi yung pi, kibat em umbo benak besar hamno. Kani to kaspa yung rim, yung kajak bru ke yung i. Kemacin lah itu yang umbo lah atau yang lagu jiru. Decimi kawi kedukan hamba mi mentedu hajan office yang ini kawi kedukan hakawa
yoi advertise on Ukraine pi. Gamot lada em sakit pi kecing kuat yo pi. Gibru ki wakwa ke kre menetip ki. Tiyo nduk ki wan cendu sa Samanong bu order. Hendra yo ki order. Hajuai. Sinyo bah chat kre, chat ke kre. Ni kecing bam kre. Te even ni ma Francis on yo phone sapi. Sinyo bah chat u ke kre. Tiyo ki pen poi setai, te iu dai pi setai. Te man bu kecing mentoi. Nak bentang ke yang pi. Di kitbok kit rubiang ni kini ke grup bawa penam kam habi ya kini ke macin kumjo ya ke Shnong hiwro kowi penam kam nak bentang ke jumtoy ke yang pi. Bat mendayo ya ke krelang ke yang pi. Di ila dau tu ju ki lan ke mo mira ke pi.